Na by the way, Rishi, nikuulize, hizo matiti zako ni za ukweli? Gatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Muthoni wa Kirumba na co-host wake Chef Gathemba ni mekora gatagati wa icanjama ici iratwarithio ni mundu gwitwo Pastor Kanyari guku gwa TikTok. Na before tutereta ndeto ici ciakorwo ikihutia Pastor Ben kana Muthee Ngai na Kanyari agikorwo akiruta mukana mururu muno njitikiria nyambe ngunyite ugeni uringi ni ndu wa gwitikira guthie na mbere na gutwarana na ithwe. Mundu utanetigithia kwaria cia Pastor Kanyari thutha wa kuona video ino yake na muhiki uyu ni Pastor Ben, Muthee Ngai hamwe na Chef Gathemba na mundu gwitwa Muthoni wa Kirumba live on air on Kameme FM, and all of them ni mekora mwatukai-ini wa ndeto ici na haria Kanyari agikorwo agikinyirwo ni miario yao kana uria maramucambura guku social media. But I want to address Gathemba. Sitaongelea Pastor Ben, JCM, no, hiyo sitamuongelea. Lakini taongelea mtu aitwa Gathemba ambaye amesema nilikuwa nakula githeri mbele ya washirika wangu. Mimi nilikuwa nakula githeri. Nilikuwa nakula githeri mbele ya washirika. My friend, Mungu amenibariki. Mungu amenibariki. I'm a blessed person. Hao watu nilikuwa mimi ile chakula na kulaga ndio washirika wangu wanakula. Kanyari, enjoy with me. Enjoy with us. Let us enjoy before we die. Kadibeti gaka kegie Pastor Kanyari na mutumia uyu gwitwo Rish kuona ni maragikorwo magika maundu very spicy kuria gwa TikTok ni karehete ndereti nene muno kuria mundu gwitwo Gathemba haragikorwo agitariria Muthoni wa Kirumba live on Kameme thini wa show yao kira kiragithiaga na mbere agikorwo wendana kionera macio na niho Kanyari aragikorwo agikinyirwo ni uria Gathemba arakihunjagia ciake live on air na agikorwo akiruta mukana mururu muno kuri Gathemba na aria othe maragithie na mbere na kwaria ciake kuona of late mundu gwitwo Pastor Kanyari ni akoretwo agika maundu mataronekana matakiri ma kawaida on TikTok kuria aragikorwo agithie live na gukorwo agi interact na different women akionekana taragietha mutumia wa guikarania nake na watimia magakimuonia kiria makire nakio na kiria kingituma akorwo akimenda ta wao wa ngoro ndaciaria toria cia nginyira ndigũcitenderithia makiria ngũcikinyio hau tucamanie na wa next one.